wadla ukudla kwakubo ngadla yena ngadla nokudla kwakubo mfethu wena top dog yabona kudaye mfethu last number indlela ilinga ngiphatha ibrand mfethu ngithola so like into ufuna ukuyibhodla namhlanje into engifuna ukuyibhodla ngithola so besides nalomntana there's a reason behind khona reason mfethu la imali opha izinto zami ngithola khona iPlayStation 5 esinayo mfethu ngithola ngihlanganisile anoproro ibhayisile ngithola no ngabona la inyanga ngidla PlayStation ibhayisa cheap mfethu kanjani lo yakubasa sure ladies and gentlemen, this is your boy Danny Landani umaswiti izinto ezimnandi Mr. Six God flavor it up so ngibuyile bafethu with another show le show we calling it Tell It As It Is neza ngithini Tell It As It Is bafethu this is our first episode so ngifikile la ninja yami who wants to tell the truth about into eyenzeka in the past like ufuna confess and ngitshela bafethu so like if you need to confess or you need to tell the truth this is your platform bafethu contact us ukhulume nathi usitshele ukuthi wenzakalani okay namhlanje like since ngishilo ngize nenja yami ifuna ukuconfessa ngithola so nja yami yini ukulethi like iqinise ukulethela ufuna ukulikhipha namhlanje before lokho nja yami ngaqala utshela abantu ababukele uthi ubani ngithiwa eyo bafethu ngikhuluma noMphola marabaning la bacabanga uMenthwini ngithola beka welele namhlanje ngizoconfessa ngokuthi hayi khona enye into engidlayo la ngaphakathi angikwazi ukulala ngayo lento leyo lama flop la ataleka la so nezwela bafethu ufuna ukukhuluma into emidlayo like indaba eserious khona into emidlayo la so nja yami since uthi ufuna ukukhuluma iqiniso before sofaka umuntu ufuna uconfessa kubani uqala njalo ngisafuna ukuconfessa kule fana nami le iwele twin so nja yami yini like engaka ngifuna before like kontanga azongena ngifuna ubreak it down istory ukuthi like kusikele kwayenzakalani nje ayifele mina ngakubeka estars kuphiwa amashanda day ngithola manje khambani that day besemakhaya nge16 yabona nge16 yabona usually abantu vele umuntu bataliwe yabona besabshaya ngithola manje la imani unemail ngithola le mail le manje imanzi nami ngimanzi ngithola ngithola no le mail yale ngithola ifuna la imani ngithola bishaya into ezifanayo vele bekuyiplan yami ukuthi hayi vele uyisa le mfethu ngithola ukuthi isicoko into efanayo ngithola yabona sinama feelings afanayo yabona sithi abantu mfethu ngithola ayibamba le ndaba sithi abantu alisiya sikisalahle lisiya ngithola ngithola yabona sisiyangibamba no yabona no manje moyindoda akwazi access ami yabona no manje isethindo yakho yabona no amaflop usiyadaleka no sisiyangibamba ebantwini no sinya sikhuza ukuthi si relax mfethu yabona no sesiyangitshela yabona ukuthi hayi mfethu sithi manje siphume ngithola phambi kwabantu yabona lisesingisa kubo no manje ngithola no misesifika la kubo la ayisangitalela ukudla mfethu yabona no manje ulambile no manje kamele ngidle naye futhi phezulu kwalokho ngithola abahlanganisa wadla yena wadla ukudla kwakubo awani top dog manje nja yami like lo mntana mshayile lo mntana mfethu wadla yena wadla ukudla kwakubo ngadla yena ngadla nokudla kwakubo mfethu wena top dog yabona kudaye mfethu last number indlela ilinga ngiphatha ibrand mfethu ngithola so like into ufuna ukuyibhodla namhlanje into engifuna ukuyibhodla ngithola so besides indaba zokuthi usikele wasimesha ukelo wakhe yena angacali awunayo like any confession obvious uproro mfethu kuze ukuthi kuzekudaleke ukuthi ngilale nalomntana there's a reason behind khona reason mfethu la imali opha izinto zami ngithola khona iPlayStation 5 esinayo mfethu ngithola ngihlanganisile anoproro ibhayisile ngithola
no ngabona riding yangidla PlayStation ibhayisa cheap mfethu kanjani lo yakubasela yabona i-revenge reloaded mfethu umama wakhe yabona nawo sohlasela back sihlasela yabona ukuthi hayi naye shoot my kamile something imhlaba mara waye ungakhulumanga naye yangithola njengoba ceda ukubhayisa iPlayStation yakho umtshela mfethu phela lento yenzile ngincane yangithola uVias ukhuluma naye angirasele phambi kwabantu yeze sincane ukurasa yabona nabantu abarasa yabona nosho manje wena umsebenzi wakho uzidalela yabona uthulile ungatsheli umuntu yabona mariding ngithulile eCochrane so njayami yabo vele since ungitshelile ukuthi ufuna ukuconfess athi omunye umuntu mina ngumcontactile untanga ngitshela untanga ukhona la ngaphandle so like if wena like if ufila ngathi ungitshele sonke istory mfethu untanga mina khona ngaphandle angangena obvious confess ngithola kube nokuthula ngithola so wena like into efunayo ifocus ngithola mara like ngabantwana bomuntu oyi-1 nomuntu oyi-1 kumele ngixolela obvious mfethu yakwazi ukuphila ngaphandle komunye umuntu mfethu mara like phela mina mangibona yena ngibona yena obvious mfethu angazi ukuthi uzithatha kanjani yena nekazongena so wena like okay asithu wena bongayithatha kanjani ngangenzeka kuwe like obvious bengizohlanya mfethu so shit now expecting yamangena ngene sihlanya because vele ngishanga ama feelings ayi-1 yabona ikazi mfethu so like ayikho enye into ngifuna mina njani before ngizobiza umjida ngitshela ngibe ngicava sonke istory ukuthi indaba ze-PlayStation kuphela ukuthi uzohlabukela obvious mfethu untanga yangibasela mfethu akusinto zama-PlayStation kuphela shift wena untanga lekho since vele like into normal manilingana nizoba competitive yini obvious untanga mfethu khona le day mfethu ngithola ngifuna ukwasha ngithola iskipa sami nosesivakukelo wakhe untanga iskipa sami mfethu shithi ibheja ngempahla zakho le manje embaselayo le yabona wavela wathi hayi yahlanje thengisa iPlayStation yami bheja ngeskipa sami ngonohlabukelo wakhe ngono shoot manje yabona khona into ezomudla yabona and akalicavi leval yabona inkinga leyo mara sekazolicaba sekazoyabona nozothola ukuthula enhlizweni yami ngithola nani bafethu nizwele like zashuba la untanga is telling the truth as it is niyamuzwa ukuthi indaba iqala kuphi bafethu nenjalo so ngibiza njalo awungayibiza njalo ngicela nibize nile yamjita nangu lo mjito uyangena bafethu nibe ready ngithola ungabi izinto ezithini relax njalo umtshele dewe mina izinto ngitshele ngakhona angangena nje awasa fili Thank mnandi manchimusi simnandi bheka nje yami nawe yazi uTheni London izinto ezimnandi mfethu ama-sweet 6 gun flavor ngithola so nonje yami shuthi ithwini lakho lisibhalele ngithola asitshela ukuthi khona into afuna ukuyiconfessa ku so like nje yami mina into ecela yona kuyo yonke into ezenzakala la or into ezokhulunywa la ngicela uyithathe ngomoya ogrand because ngitsheli intawoni lezi ezirasayo mara sengiyakucela yabo ukuthi kungabi angifuni le kontanga uze kimi just to make peace ngitshela akafuni ukulwa nawe that's why azela for ukuzokhuluma le ndaba ngitshela before izinto ezibhayibona le camera leya ungabheka ngala uzintroduce obatshele mina ngo-2.0 twini wara yeah sure fithi kamala morewat abaningi bangazi ngale ntwana umentwini bafethu yeah sure okay mentwini le ntwana umentwini amawele into eyi-1 so nje yami ngithola iCopenhagen okay nje yami nayi inja yami ifikile la zinja zami na inja yami niza nje zami ifikile ke yibafithu ngitshela sure no since utshelile ukuthi bro khona indaba afuna ukutshela yeah sure like you can tell it as it is inja yami
take your shot uyazi mfethu indaba yasuka la ku PlayStation yawa emashisa mfethu yangisona before njami wapha isi PlayStation yomunye umjita na ithini lakhe intewese mfethu shoot manje tsana bengishayekile acaba into zamapipe imele mfethu like uphande yangithola PlayStation ndoda obvious na imali yakho ibhemile untana ngithola sele mali nidle nonke le mali sidle sithu obvious mina bengingacabi yangisola ungathi sidle siyishumi sengimangala ukuthi manje untanga seka press amapia no buyasha akusasa mosodakiwe mfethu sekayapodla ukuthi hayi PlayStation nekho imashile mfethu yangisola njalo khona wangamtshela ngobro uBamfethu PlayStation imashile kusase eli bengeke kube mnandi so wena ufuna ubumnandi ufuna bengimenzele ubumnandi ngento yakhe yamthola into yakhe ngiyoyithengisa ngibuye ngizopressela amajita ngipressela ogele yamthola njami qhubeka carry on obvious yasuka la mfethu ngingapressa kanjalo bro waba naladisa emakhaya yabona nonzwala sifika la simanzi yabona tshela yena like mina obvious ngitshela yena mfethu 16 naye bekakhona simanzi mfethu yabona ziyawa na umwana shoot manje umwana wakho mfethu Brendane mfethu yangizwa le mfethu uzocola mfethu ungabi lezo khuluma ngithi nawe njamo ozocela uxolo kumele ukhulume ngomoya ogrand angithi nami ngifuna uqinga ngomoya ogrand siqhubeka ezisho manje la test gcoke ngokufana mina nawe njengama twin brothers kaRelela yangithola besifika la yabona abantwana abagcwala ngathi yangithola lese sakho sangilahlela mfethu ngaye asavaya sakubo mfethu ngadla ukudla kwakubo ngadla naye futhi umntana lo yabona mina bekithi bafosha manje ngixolele ngala yini ngiphathi grand ngithola so njaya uzwiri vari nyaliza lebhlungu lo nevari ngithola so nangu mfowenu ufuna uxolo manje phela mfethu hayi ikhulula kanjalo uthi imxolele mara vele naye mfethu ayicali ngami yangithola ecali ngawe kanjani ecali ngami nale ukuthi bangideli chiri nayo bruru nami ngile ngambambisayo yangithola le ngiwabamba ucheri kabruru chiri kabruru lo bekajola na ngicaba ngizwana yangithola shoot maye mengibamba ucheri kabruru ngambreaka vele yangithola ayi bafethu yashisa la omunye uyadlelwa omunye uyabreakelwa like yonke into nje imfishi kuyenzakala obvious so bruru lesiya usithanda mekadakiwe kuphela yangithola usithanda mekadakiwe kuphela no mina ngabona kuyithuba lokuthi ni ethi mina ngisilade yangithola yabona so wena bowucabangeni mozovala uchannel kamfowethu ngicabangeni obvious bengana like bekuyila option yami lali ngiyifuna vele ngithola wazi mara for effect ukuthi wa break yena angadlanga ene bebajola nayo 2 years yonke mina ntana into zabo hayi week ntana ngithola hayi bafethu lama twins lawa amanye ke aziyakhipha la 2 years to 2 weeks so zinja zami like indaba nayo so uzwile ngitshela ukuthi uflopile nawe uflopile ngitshela so ngiyajabula kuzanga kwaba nedrama kwaba nokushayana izinto ezinjalo yangichaza leyo nto so bafethu umuntu njani ngiswala so like bafethu la mengachitheka igazi kafana chitheka igazi lami ngiyibamba bafethu so like izinja zami ikanje le ndaba ne since ubror acela uxolo kuwe nawe should kumele ucela uxolo before izinto ezibhala uxolisile ubrother yena lento ayenzile ayemphathanga kahle namanje samudla so finally namhlanje uthwele ithuba lokuthi akwazi ukubhodla yabo yamthola so wena uyamxolela yini ubror bror
depend ukuthi dependa kanjani manje wena ngalento yenzile expect ukuthi akuxolele yiphi lento yenzile ukubreaka isitoko sakhe phuma kuyo bro bafethu all about peace all about peace bafethu asifuni uthi mawuzala usibhalele usitshotho lenkinga nobani then mase uhambe nalo muntu kungana kuthiwa ngifuna like manambana la nambane njengama twin brothers kaRelela ngibambane ngezandla kuhlekwe bafethu ngithi ngifuna ipeace like yisize ngepeace zengokuthi mina bengazi indaba zaka bro uDuyo uyenzini manje sengizwane zakho into engimangazayo yabo so wena uBro ngalento ayenzile indaba zokuthi phela yena ungitshela ukuthi usikele wabhejana ngeskipa sakhe banika ichera yakho iskipa sakhe uyasi lo mntana bekadakiwe utheme kadakiwe mfethu aphakela amajuba leskipa ukuthola ngombe manje ungamgaya ngesakhe iskipa mfethu ikipa zami mfethu akusikipa mfethu lokho ngizohamba ngaya noma ubani manje sakhe kumele base baloye mina kumele base baloye manje ngavundula ngithola abona uthazi afana into yami kuyinto yakhe into yami ngithola ukuthi ngiyemgaya ngithola ngamgaya ugeli ngimangala mfethu naye sekashata ututentuta ngithola iskipa safuna ukusikhumula sekuyisakhe senja yami nangu bro riyaza athini indaba zeskipa manje njani since wena vele yabona all about peace since came here njani uyamxolela wena uBro sesikhulumele ezeskipa manje mina mfethu ngiyabona mina ngithola ngizishaya ngokuthi ngithola ukathenga iskipa esintsha ngithola ngoba lesa skipa lesabe ngesincane ngithola noma sesishisha okay lwakhe no siyangibasela mfethu skipa lesiya ngithola angamxolela uBro wami shoot athenge esinye iskipa mfethu so njaya mina iskipa sekayenza kakhulu uBro obviously lezazongithengisa ngisempedeni kahle ngamanye amagama ukuthengisa yonke into yena ngizwe sekazothengisa yonke into kahle mara bafethu ngathi kubhaya into yenzakalayo la so bafethu mina ngifuna ukwazi ukuthi niyaxolelana or kwenzakalani obvious mina mfethu uyabona olapha ngiyazithola manje uBro manje mekazothenga iskipa la soba khona nokuxolelana ngithola njani indaba zeskipa bro ngizike makafuna umxelele indaba zeskipa obvious mina noBro siyafana shangithi phezulu fana ovela thatha isami ngithola or kanjani ubona kanjani wena mlandeli akusizwe baba isakho sosishayile mfethu ngithola sisinemijuluko yakho cabanga nosengebantwini mfethu singizongena imimoya yokutshontsha no ebantwini no ngiyatshontsha mfethu singizongena imimoya yokutshontsha no cabanga nosengixoki ikipa zakhe no sengizotshontsha no emizini yabantu akusizwe lezo ndakusinto efunayo yabona mina ngifuna ipeace yabona mara wena awukwazi ukumxolela njengoba mina vele sengixolile ngizole inhliziyo yami indaba zeskipi asengixolile mfethu yonke into sengixolile ngithola manje njayami the ball is in your court manje kumele kube uwe uxolisayo uxolele kumele ngifuna ukuzama amagama aphuma emlomeni wabo mina abafoni yaxolisa for izinto ezikanje happy hayi bafuna ngithi hayi mfethu dlane ngishiyele mfethu angixolele ngayonke into ongakenzela yona ngithola lento yokujointshela ukuzwisa ubuhlungu ngithola ukucokela ama-under wakho yabona baba ngithi ungixolele before uzoceda uke waqoka i-under yakhe obvious mfethu uyacaba momjida nawe mfethu nokuvuka mfethu uyangithola uphupha ngithola uphupha ngabogeli mfethu ngithola waphupha ngogela uqoka i-under yomunye umuntu obvious mfethu la mfethu ngathi ngithola bekunabo into like into ezimndeni bekugcwele ifamily ngithola manje wena what decide ukuthi hayi mengayakala eromini lapho bengagcwele ngakhona ngithola ngathi hayi thing landi under kaba ngithola uqoka i-under imali ngishaya enyameni ngithola iyana
Hayi mara bro wami yaza le ndaba kuloko siphuma kancane ngathi usafuna ngathi nawe jayami like kumele confession ufuna uyenza ku-bro besides ukumtshontshela i-under nokuthi ubreak isitoko sakhe ayikho into ofuna ukuyiconfessa ku-bro ukuthi azakuxolela ubro kuyadala ezinye ezingadalwa naye ubro khona elinye langabe ngigula ngaya ngesigela ubro ayisigela sami ngithola bafethu like nina nikwazi ukuswitcha ikolo siyayenza into yokuswitcha ikolo mara dade bengamthumanga ngithola khona nelinye langa mfethu besilanda ama report ngathola yami ifailile ngithola bengilandile ngqo ngathola ngifailile ngathumela le ukuthi ilande yami futhi yavaya baqaye report iphasile ngithola kanjani mfethu so wena lapho esikolweni unama report ayi2 iwani mfethu ngithola bengifika la vele ngiyabona fail cela amakonka shoot manje juthale yami mengijuthale yami ngithi landa i-report yami ngithola nja yami ifika la vele balanda khona e-ofisini ayithi obvious molanda i-report yaku class register yakho ibalanda la e-ofisini ithi mfethu ngizile i-report yami ngithola vele meya la bafike bayigaya i-report iphasile nakhona bengaphasanga le report bekuyi-progress ngithola so wena masibuya kule masizivula ikolo hamba nge-progress ntana as long mfethu ngisukile lapha bengikhona ngithola as long ama-level alokuyakhuphuka so yezwa nje amukwatele ngokuthi wena usikele waye esikolweni sakho ungamtshelanga mfethu akusinto ongayikwatela mfethu angithi bofeyilile nosho manje ngizwa manje ngafika ngamkhulumela ngathi angitholanga report angisayinanga yabona waba into so like esikolweni zena abazi ukuthi nama twins obvious ikolo lihlukile siyabadakwa ngizwa sidakwa labathaka ikolo lihlukile wonke umuntu unesikole sakhe enkada abazi ukuthi le ne-twin inkada abazi ukuthi mina ngine-twin ngithola ngithola so bafethu kune-peace or in i-PC siyayenza la namhlanje okwenzakala because the reason ukuthi kuze kube nale show ngifuna ukuthi like into ebengamphathi grand akwazi ukuyikhuluma nawe as lo muntu akwenza into embi ukwazi ukumxolela yabo because la singabantu bafethu ngeke sizophila ngama-grudges ukuthi sibani usikele wangenzani bathi izandla ziyagezana so i-PC mos shake hands bafethu sibonini peace merchants okay bafethu we have reached the end of our episode. Don't forget to like, subscribe and comment bafethu ngiyangithola and ningakhohlwa into eyi-1 bafethu into eyi-1 sikubhekile ngithola sikubhekile wena mfethu supporta ngithola like commenta usitshela ukuthi like injani ngiyangithola leli nto siyenza phandaga izinto ezi3 after ukubhekelela le video simple like comment and subscribe yebo sifona leyo ngayi-add ke hit the notification button so ukuthi next time when I drop a video you get notified siphuma kanjalo ke danko mnini. Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, comment, press the notification bell. Every time when I drop a video, you will be notified.